Jedna od najbitnijih stvari kad je u pitanju traženja znanja jeste da čovjek treba da ima visoke ambicije. A te visoke ambicije ne mogu se, odnosno vrlo teško se dostignu ako čovjek nema dobro društvo. Allahov poslanik sallallahu alejhi ve selleme u vjerodostojnom hadisu kaže: "Ar-rajulu ili al-mar'u ala dini khalilihi falyanzur ahadukum man yukhalil." Odnosno, čovjek je na vjeri svoga prijatelja, pa neka svako od vas pazi s kim se druži. Također u drugom hadisu Allahov poslanik sallallahu alejhi ve selleme poredi dobrog i lošeg druga sa prodavačem miska, mirisa i sa kovačem. Pa kaže, što se tiče prodavača miska, on će ti taj misk, onaj miris, ili će ti ga pokloniti, ili ćeš ti od njega kupiti taj miris, ili ćeš bar osjetiti lijep miris. Dok sa druge strane kovač, on će ti ili spaliti odjeću, ili ćeš osjetiti od njega vrlo ružan i odvratan miris. Tako isto kad je u pitanju traženja znanja. Čovjek treba da traži dobrog prijatelja. Prijatelja koji će ga motivirati, koji će ga podsjećati na uzvišenog Allaha subhanahu wa ta'ala i koji će isto raditi to što on radi. To je tražiti znanje, stjecati znanje, biti u konstantnoj potrazi za znanjem i tako će se čovjek konstantno od tog svog prijatelja okoristiti. Zato su islamski učenjaci kad su govorili o traženju znanja u svojim knjigama poput Bekra Ebu Zeida i Saliha El Usaimija spomenuli isto jedno poglavlje, a to je poglavlje o prijateljstvu. Odnosno, u poglavlje o ljudima sa kojima bi se morao talibul ilm ili onaj koji traži znanje družiti. Pa su tako prijateljstva podijelili u 3 kategorije. Pa su rekli da ima prijateljstvo koje je samo radi menfa, radi koristi, odnosno radi dunjalučke dobrobiti. Pa tako kad postoji ta dunjalučka dobrobit, postoji ta dunjalučka korist, tako isto postoji to prijateljstvo. Pa kad nestane dunjalučka korist, nestaje isto prijateljstvo. Druga vrsta jeste prijateljstvo lezde, odnosno prijateljstvo koje je radi zadovoljstva, radi uživanja, radi zabave. Pa tako jedan i drugi druže se radi zabave, jel tako? Gledaju, šta ja znam, možda i neke stvari što su haram, filmove, možda gledaju neke utakmice, možda se zabavljaju na neki način kao što je igranje igrica ili bilo koja druga vrsta zabave. Pa kažu učenjaci da od ove prve dvije kategorije nema nikakve koristi. Šta više, ima šteta za čovjeka i ima gubljenje vremena. I onda su spomenuli da ima isto još jedna vrsta prijateljstva, a to je prijateljstvo radi fadile, radi vrlina, radi dobrobiti, radi fadileta tog čovjeka sa kojim se družiš. Pa tako kad si u njegovom društvu, on tebe podsjeća na hajr, motivišete da radiš, ne opterećujete sa svojim problemima i sa stvarima od koje nema nikakve koristi i tako dalje. I ovog zadnjeg treba da traži onaj koji traži islamsko znanje. Zato, dragi moji gledalci, druži se sa trojicom, a zadnjeg ostavi. Druži se sa čovjekom koji je bolji od tebe što se tiče šerijatskog znanja, jer od njega ćeš se uvijek odkoristiti. Znači, druži se sa njim, budi sa njim, on će te motivirati. Kad vidiš da on uči, i ti ćeš željeti da učiš. Konstantno ćeš moći da ga pitaš, konstantno ćeš moći nešto novo da saznaš od njega, metode, pravila, dokaze i tako dalje. Sa tim čovjekom trebalo bi stalno da se družiš. To nek bude tvoj šejh ili tvoj učitelj ili bilo ko drugi od tvojih autoriteta. Probaj se družiti sa čovjekom koji je poput tebe. To jest, njegovo šerijatsko znanje nije iznad tvog šerijatskog znanja, niti je ispod tvog. Nego je to sve tu negdje u 5 deka. Zašto? Zato što ćete se jedan i drugi okoristiti od tog prijateljstva. Na 3. mjestu nalazi se čovjek koji je ispod tebe što se tiče šerijatskog znanja. Međutim, on želi da se okoristi od tebe, želi da sazna. Pa tako kad je sa tebom, on tebe konstantno ispituje, konstantno želi neke nove stvari da sazna i tako dalje. I takav čovjek također zaslužuje tvoje druženje. I onda dolazi 4. osoba, a to je osoba koja ne upada u ove 3 kategorije. Znači, niti je učenija od tebe, a niti želi da se okoristi od tebe. Od takvih ljudi čovjek često puta nema nikakvu korist osim gubljenje vremena što se tiče šerijatskog znanja. Znate, inače, jedna karakteristika uspješnih ljudi, pa bilo da se radi o ljudima koji su uspjeli u pogledu islamskih nauka ili da se radi o ljudima koji su uspjeli u pogledu dunjaluka, za sve njih je karakteristična jedna posebna stvar, a to jest da imaju dobro društvo, da imaju kvalitetno društvo, da imaju ljude oko sebe koji imaju iste interese ili isti cilj ili možda čak i veći cilj nego što oni sami imaju. Pa tako isto ti, kad je u pitanju islamsko znanje, trebaš da se družiš sa ljudima koji imaju visoke ambicije što se tiče islama, koji žele da nešto nauče, koji ne žele da cijeli svoj život provedu, a da budu samo na ilmi halu. Pa tako probaj se družiti, probaj naći takve prijatelje, probaj se družiti sa njima, pa ćeš vidjeti
itekako veliku razliku što se tiče svoga islama. Uglavnom, ako vam se ovaj video svidio, podijelite ga dalje da se drugi muslimani koriste. Assalamu alaikum wa rahmetullah wa barakatuh.